Bwanyuma y'irwariro rya Bitereko Health Center ya kashatu okutemba rikaza idara ya Health Center ya kana obuherezo bwa hati bweyongeire aha mutindo abatura hamwe n'abebembezi omu kyanga eki baine amatsiko ngu eki nikija kucendeeza omubaro gw'abakazi ababaire nibafa aha mukyeno ahabw'engyendo ndaingwa okuhika aha marwariro amarungi agari omu kyanga eki. Obushemeregwa butajya Health Center siriizi kaburiijo okushemeza nk'okukora by'amiino ebintu bingi ebikukorerwa Health Center fo nk'okugabe kuhereza eshagama abantu abakubaasa kuba bahwiremu eshagama kandi Health Center fo tugiinemu amasiko mingi ahabw'okuba abantu baitu babaire nibafa nibabaasa kuzaara omu magwariro ga Harezi Ishaka za Mitoma za Kitagata. Irwariro rya Bitereko Health Center ya kana nirishangwa omu gombora ya Bitereko omu Ruhinda North omu district ya Mitoma kandi niriheereza abatuura okwetoroora Ruhinda North hamwe na Mitoma yoona otaireho n'ebyanga ebimwe omuri Rukungiri hamwe na district ya Bushenyi. Tukirigiye abashaho bariyo mazima sikani twekayo twashanga erakora nzeyi bamutamu bamukebera kandi na hati nicyo cyandeta nashobora namugaruza ni wogu kugira ngo ibire babire batwire tugaruke rero turebe bakora medical check up. Dr. Wilbasi mweho mukuru w'irwariro we nagira ngo bwanyuma yo kutunga Health Center ya kana obuhereza bweyongeire baitu n'abarwaire beyongeire na munonga abakyara bainenda hekeretsereho obufunda hamwe na n'omwijorrara. Banje kwa Health Center ya kana abarwaire bayeyongera aho tukufuna ababiri admitted ni bingi wode twine twaiza kukushemeza abakazi abaheza kuzaara niba bizwire hati tubakiri space mwene njanti ninki mbwino mwebwe mission ndukora twayitaga space yo kutabarwire abashemezibwe izaha na munonga ngabo kwa bineho bo kumanya ngo bakabasemeza aho nibetaga ko buhereza bwo kusemeza usanga batira nko kuza Bitereko bahendera boherize Mitoma ninga other big hospitals so bosanga batakunda kwiza hanuya ahabo kwera rishirebe kongato kugira ngo hati twine theater ba doctors bariho so abakazi bo kuzaara beyongire. Irwariro rya Bitereko Health Center ya kana nirikorera amashanyarazi ga UEDCL ahamwe n'agasora baitaga kugaruka kugenda obumwe amagara g'abantu nigaba gari artezo. Mukuru w'irwariro nashaba government ho kubatungira standby generator. Aza machines ezo zine power reserves ninga batteries so into charging. So tumanyi power yamara kugenda we depend on that reservoir power. So tumanyi chamara ko batteries kawaho in the middle of the procedure we might get a bit interrupted. So really it is something that we need urgently. Then of course nanamezi gaburaho water system. We need water to ndamizi. Mukuru w'irwariro nayongera ashobora ngo abashaha bariho ahirwariro nibake kandi nabo abariho tubaine buraro oburukumara. Babiri tumayisa we still need genda abashaha bandi abakushemeza. So kandi mushobora nabanandachi resting them kuna nakigambiro. Yakora at least off a day off resting. Then the same thing with midwives happening by midwives bashatu kandi namechi kumayisa maternity niyo kusinga yo kubagize munonga. Maxim baino mugishaho chairman w'egombore ya Bitereko nashobora ngo abatura omu kyanga eki baganyirwe mu cyangwa abo kutunguka kw'irwariro. Konkanye n'amasiko kugira ngo Health Center for Age neza kutuyamba na munongo mbugwiro buhango obu Health Center for kwanduringa kandi munonga na community ntuzaganyirwa mu kwa Health Center for nibe inabashaho bingi abo nibendemere nibenda oburaro mweno shanga ngo ni chango ecy'abantu babuje nibazaganyirwamo abo kuba Health Center for neza kuba yasumbusibwa yabigwarura ruhango kandi ritwine amasiko mingi kugira ngo neza kuhereza abantu obuhereza burongi. Gashakwa Samuel akanyeshko muri Mitoma.